Hotosala awara dzi sa swiki fumbili ina uri vha lihoro la ANC vha thome na khonfarentse ya u khetha vhurangaphanda vunduni la Limpopo. Zwa zwino ndi hone yo fhiritshela. Mudzula-phanda wa vundu vho-Stanley Mathabatha vha na lutendo lwa uri gundo ḽi ḓo vha ḽavho. I have never lost an election as far as I can remember, because I don't fight losing battles. I calculate my forces properly. As you would remember, I'm a former MK. I'm a soldier myself. So before I go to a battle, I calculate my forces and assess the balance of forces. Now I did that. I've completed it. The deal is sealed. Mukhaedu wa Mathabatha, MEC wa muhasho wa zwipatwa, vho-Dickson masemula, vhane vha dovha vha vha muraḓo wa khoro khulwane ya lihoro la ANC kha vundu, vha ri a zwi nga vhi na mbonelo yavhuḓi arali vho Mathabatha vha khethwa lwa vhuraru. I'm very confident that by Sunday, when conference close, I will be giving closing address. It will be an accident of history if a third term is affirmed, because in this town, in 2007 national conference, branches of the ANC across the country, including our province as well, said no to a third term. Vho Mathabatha vho dzhena kha vhuimo ha mudzula-phanda wa vundu nga murahu ha musi hu tshi phaladzwa khoro khulwane ya lihoro ya vundu miṅwahani ya 10 yo fhiraho. Musi vha tshi vhudziswa uri mushumo wo salaho ndi ufhio, vho amba zwi tevhelaho. Obviously, we are involved in a revolution, and a revolution is a continuous process. There will always be an outstanding work, because it is a revolution. It's a process, it's not an event. But if you say I raised my hand, I wouldn't say I really raised my hand. I was requested to raise my hand and I obliged. Vho masemula vho vha vhe tshanḓa tsha mudzula-phanda musi khoro khulwane ya vundu ya lihoro I tshi phaladzwa. Vho vha vhe MEC kha muhasho wa pfunzo musi uyo muhasho na miṅwe miraḓo mina vha tshi vhewa nga fhasi ya ndangulo. Musi vha tshi vhudziswa nga masiandaitwa a mafhungo aya a mukhaedu wavho, vho amba zwi tevhelaho. No, you must never become a prisoner of historical developments. And that is why within the Marxism-Leninism theory, we talk of historical materialism. Those developments becomes educative. You learn from your mistakes. You learn from historical occurrences so that you can become a better person. And that is why historical materialism and dialecticalism is important. So dialectical reasoning in that regard becomes very primary and fundamental, because it says you must always look at the flip side of situations as you deal with them. So that matter is of historical nature and significance, out of which we have learned. Khonfarentse iyo I ḓo thoma nga ḽa vhuṱanu.